Kreirajmo tri različita elementa. Za prvi element otvorite odjeljak ladice i dodajte 3 ladice. Za pogled u unutrašnjost ladica upotrijebite opciju Open Drawers. Za drugi element dodajte prednja vrata i testirajte ih klikom na Open Doors, kako biste vidjeli unutrašnjost. Za treći element dodajte police odabirom opcije Horizontal ili Vertical, ili za brzi pristup upotrijebite prečace Shift plus H ili Shift plus V. Naziv elementa možete promijeniti u zaglavlju ili na bočnoj traci. Nazovimo ih element s ladicama, element s vratima i element s policama. Ti će se nazivi prikazivati u panelu Scene Elements, što olakšava organizaciju. Kad kliknete na element, prikazat će se sve njegove komponente. Komponente možete birati i izravno u 3D prikazu, a panel će odabranu stavku istaknuti plavom bojom. Kada generirate rezni list u Excelu, svi će elementi biti ispravno imenovani i grupirani po elementu. Uključit će se i sve dodane napomene, što znatno pojednostavljuje proizvodnju. Za ubrzanje projektiranja možete koristiti gotove predloške elemenata s kartice EFS Templates na bočnoj traci. U njima su i specijalizirani elementi, poput elemenata za hladnjak, setova ladica, elemenata za sudoper, ormara za ugradbenu pećnicu i sustava polica. Kombiniranjem donjih i gornjih elemenata brzo možete složiti kompletnu kuhinju. Ovakav modularni pristup olakšava izradu profesionalnih projekata namještaja, a pritom vam ostavlja potpunu kontrolu nad svakim detaljem vaših elemenata.